Balik maduk pi. Oi kong tuan cene. Balik cayu pi deh keren yang kamu tak. Pi kan studi jengkat lah jam. Alena kong song sane saya keren. Kong balik pi deh keren yang kamu tak. Balik cayu pi. Maduk pilang kenia kan nomor kam. Tambah pembet yang kesan mungkin lah. Kong imut ban keren ika ikin. Kamu susu. Bagata kan yang soalnya pi pilang kenia kan nomor kam. Baik kong ni saat jengai. Imla bentik. Kawai takam wajah yang jompi. Kunta ngas ngau lengok kong. Nakai kadau syukuran keren he keren jendat yang aku ne. Meh tu kesni berpiwan yang fikir ni sepang jora. Pet kong. Ime jompi lada pembet yang ni panginuan aku tu kesni. Ya kai kadau kong tulung iti bakma man syong ye. Hajing syak kema piu keni. Jadi bersutu hajing long beriu himla ban biang. Hat kong nasutu bangi kum kibriu himla ban biang. Tenre balai pan apa ime ila pentip banginuan hayeng lepi pan jumlah ban up ya kejinuan jomni kantam bai imahe jompi le isa sejengai iwan kenal na kebenta kejimha jompi dikun persahi ya Kadang bapelong ay nga tu kesni bangamdan hayeng. Lamar baki phone kinong hikay te ngahap amalan. piong ba kifun kinong ikai tekum noi dudu pan iksem tu ini ba iksem ong ba phone kinong ikai pi Dia kadang-kadang kini kam tam ha kelas long ngahap an pentep hayeng. oh balai lalong inoi kam ibarit bariaro kam hai pi batin pentip hieng kam tam ime Pet madu ngalah he alasan ngalas tu e ke kam ke bangah pentep hayeng balik ke bangamdan kam pentep hayeng. Balik pi pida ong pentah. pet kong to itu yang atau pitri stom nala dene de ime bateri stom na bata jopi Hot madu ngas tu e kita. Watip be email betrish tam taji ni phone. Ndrei hato pimut bangala le ke kam ka bak sosi email. Ndrei pimut bangami khnang ne tu sni piwan pisia. kong ya kata te nimtio dan re ime badi du kile itu ini wapi lami na dudang step bat sakawe kong idudu bila phone te pi badi itu yang ngiru yang ba pi sus off ko phone Te habagadan bikinau hikai te ngahap na switch off. oh lele kong ya kata bat pimtio ba ko tu kesni em ikam keren ya kana akam kabang pen sosi pi iwan kena tang nakabenta kajingpa jompi ki kon persaya Akhmat jong ate pikan kumta kan. Lendat jong ate ngamla bantep ya ke pikiran. Balai ngan sakanya pi kumta, lama ka jengkan ka jong pi ka long palat. Kumbaya tu email duduk. Hato piwan seneng ni kun persa, ada dan pikan ben ada lendat selendan. kong pibakla iksem keren ben ya lagi jom ki kon persa Toh, ngaduk mentau ujuk ka basu kayak ke jonga ngalalet. kong tangi kong kon jom dirit pra ki pasai la betam seneng sya Teng perkat ngasuleran ngakum ka kentai ban pa kendu epi sini. Wadi ong sa kumta. Kamnyar ban pa wan kendu deki kentai o sinrang.